Biyag ti tao. Mama, iso ni Janet. No biyak. Janet, iso ni Mama. Agmano ak, nana. Anya trabaho to'y nobya, Arnel. Sales lady Jemol, Mama. Anya, nasakit yung ulo. Kaya't konti maturog. Arnel, di nagsakayat ti inan. Pasensya amla ko man ni Mama Janet. Kasdiya talaga ti ugali na. Prangkang agsasaw. Ngamadlaw adina kayat, Arnel. Ala, di mo ni kaskaso ni Mama. Kasdiya na laang iti damo. Ngamin to nagbaybayag, mayat ton. Mama, itay pa'y la di kay matagtagari ah. Di kay pa'y nakisango kada kami itinobyak anangan. Ay, napukaw ti ganas ko. Adda ka di problema, Mama? Adda, dakal ti problema kan ka. Ha? Professional ka. Ngamapay a sales lady ti nakirelasyonan. Ay ayatek ni Janet, Mama. Diyak kayat day di a babae aparakan ka. Sinaam day di a babae. Taypadam a profesional ti pakirelasyonan. Mama, etlading itek. No di kay mapatgan, iti kayat yu ang mapasamag. Anya? Tatang, ikasar na ka nun ni Arnel. Kasano ang makikasar ka nga'y, ket no ko namat nga istrikto jay inana. Di nakakayata para iti anak na, ta profesional ti kayat na nga asawaan ti anak na. Apay, isukat ti masurutan, tatang. Ha? Saan mat nga iso ti mga sawa? Jay anak naman. Anak ko. Tangsit mat day abakat. Kunang madlan asino akabaknangan kan kapintasan ng sasaw. Ha? Makapasuron? Anak ko, saan kumaakasta ti panagsasaom? Madi ti agtangtangsit. Uray kasjay ti ugali ti agbali na katugagam. Pakita amlat na kumahay ti nasayaat, anak ko. No natangsit ti tao kanya, nakarkaro pa'y anatangsita. Ngam no nasingpat, ay kat nasingpatak man tatang. Ay na anak ko aya. Awan kastay na pakumbaba. Basta di mo ko matutupan ti ina ni Arnel, anak ko. Respetuam kumalata. Depende iti sitwasyon dayta, tatang. Mama, dumanon tayo kuman. Takayat kun nga ikalaysa ni Janet. Nukasta, talaga ay papilit mo ti kayat mo. Di nakdangdangganan nga inaman ako. Mama, ay ayatek ni Janet. Kan may sa nasingpet. Sa mula maamam mo ti ugali ti may sa tao, no nagkabalay kayon. Ha? Ay, nagsayang laang anak ko. Professional ka. Nga sana professional ti asawaan. Anya langan ti sawan dagiti kakabagyan tayo. Dagiti gagayam kan makamamukan ka. Basta, kayat kun nga ikalaysa ni Janet, Mama. Please, dumanon tayo kuman. Ay, jakam mo. Ngam sabali tiriknak iti daychay at Janet. Kasladyak mayasidag tiriknak kan kuana. Mama, Pasensya ka ni ti kastoy a panagsasaw. Ngam kasla at datang tangsit jay nobyam. nagbidot kayo iti atap, Mama. Nasingpet ni Janet. Patsek nga awan ti pagbabawyag no iso ti makagasat ko. Ay, ala, tangay porsigido ka amang ikasarkan kuana. Sige, makamu ka nga ron. Diyak kumakayat aparakan ka. Ngamawan ti maramida, no talaga nga iso ti ayatam anak ko. Adda ni Arnel kanti inana, anak ko. Inkaagmano iti inana, ah. Kasangsang da.
Pagan anom ti mapan agmano-mano dita, no swapang tumatlaang. Anak ko, saan kumamit akas ta ti ibagpagam Madi ti kasta. Inatinobium dayjay. Iso a respetuam kumamit. Ket iso, adda nga rod respeto na kanyak a manugang na. Alaman, di nagtupay kaya't para iti anak na. Ha? Saan di saan? Alakit din. Inkasabtan ti agbali na katugagam. Ha? Manjak! Jak kaya't ti mabainan. Urayak nga iso ti umunang umasidag kanyak. Janet, honey, adda ka no ibaga ni mama kadata. Ha? Anya day na? Ita tanalpas kayo na nagkalaysa. Damagak man kan ka, Janet. Kaya't mo ka di nga ituloy iti panagadal mo. Di mat ko na nagpatingga ka laang iti first year college. Uwan, mama. Kaya't mo ti agadal manan. Awan kwarta ka pagadal ko, mama. Siya ti aggastos para iti panagadal mo. Ti sweldo ti anak ko, iso ti gastos sa inyo nga agasawa. Kat ti mat gastos sa nga agadal, siya ti makamoy ti dayta. Ha? Kaya't mo tag-eskwela manan, honey? Uwan, no kasta ti kayat yun, mama. Hanggang disidido ka, kaya't ko tay sigurado. Ang mga nuwan kun kunam, ngam agsardeng kanto lang ayam. Sayang lang ti gastos. Uwan, mama. Interesado ah. Okay nga Rod, may mayat matlaang numakaadal ka, Janet. Sige, tag-enroll kanto nga Rodan. Ay, pasensya kayo ni ti panagsasaok no datuma. Aklo na, jak idi kanunungan ti relasyon nyo. Ngabita, aklo na kon, tani, nalpasan ti kalay sayo. At daditan, iso apasensya kay lakuman. No, adda na ipakpakitak amadikan ka iti kalabas, Janet. Uwan, mama. Awanan day chay. Ayos lang. Agyaman na. Ala Arnel, kuyugam to ni Janet ama panagenrol, anak ko. Uwan, mama. Kumusta ti panagadal mo, Janet? Nasaya at mat, mama. Manamnamak matla ka di ti panaggraduar mo into no may atawan, Janet. Uwan, mama. Di kay madanagan. Makagraduarak. Nasayat nga ron. Kanuan gayam. Liklikam man ti agpuyat. Tapno makatulong ka mat iti trabaho dito ibalay balasang ko. Ha? Agpuy-puyat ka mat ngamin cellphone balasang ko. Sa inton mapuyatan ka, nagladaw ka nga green. Pasaray ni Arnel pa ay taglablaban. Di ka mataglaban balasang ko. Katamumat nga da trabaho dyan ako. Kat surwam ti agdalos iti unag ti balay. Diyak kayat tinawara akab balay. Di mo ko matagidaksan dagiti bagbaga. Tapam magbagalaang daytoy. Takaslanak kamatan. Tasawa nakakat nga rod ti anak ko, Janet. Iso pang asim, tadi ka kumamasak-sakitan. Adda ka din ornong mo, Arnel? Adamat, honey. Apay ka di. Mabalin sa amatan amang ipatakder ta iti uray basit labalay ta. Anya? Nagdakkel to'y balay ni mama apag nanaidan ta. Kaya't kunti lumasin, mabayinak ang makikabkabbalay iti inam. Ha? Masiputan amin agaraw dito balayo. Diyak kaya't tikas ta. Iso ang lumasintan. Agipatakder kan iti balay ta. Uray basit laang. Kasanungay ni mama. Awan kaduanan adito'y balay. Problema nanday ta. Di mon problemain, Arnel. Basta kaya't kunti lumasin. Period. Apay payla alumasin kayo, kat awan mat kadwak dito'y balay. Nasaysaya at madlaang nulumasin kami, mama.
Tapno amumi dagiti awan kan adda kada kami. Ngam iho. Please, mama, palubusan da kami kuman. Sana bali, taumdas mat siguron ti ornong ko para iti patakder ko abalay mi. Uray basit abalay, basta dapagyanan mi, mama. Anya. Happy graduation, Janet, honey. Agyaman na, kani. Kablawan na ka, Janet, iha. Agyaman na, mama. Abalayan, hagyaman kami kan kaga po iti panagtulong mo iti anak ko. Tapno makalpas iti panagadal na. Awan na yaman na abalayan. Sayang mat ngamin tinarugyan ni Janet a kurso. Katita, nakagraduaran ti anak mo. Wen nga raw, nagbiit na naglabas ti aldaw. Saan na napupuutan ti aldaw? Nakalpas ti anak ko iti panagadal na. Ay kanay, ulitak, abalayan. Hagyaman akmanan ken ka. Awan na yaman na abalayan. Mami, mabantayo ka no di tabalay da lola. Tadi tatayo ka no nga ag-dinner. Nagluto iti fried chicken. Di ka mapmapanlara. Ha? Apay manan ngay, mami. Nagimas ti sida ni lola. No fried chicken lang ti kayat mo. Agluto ang parakan ka. Nalakaalutuan day ta. Ijay kumayan ni lola ti panganan tayo Saanan, tamasadutak amapan ijay. Asidaglaang matibalay na ditoy. Di talaang bangir Saan nga rudan? Saan kumaanatang kanti ulom si Kalara? Di nakpagpungtutan. Apay ngay adi kay may idirapi Lara apo. Saan na kami matapalubusan ni mami, lola? Anya. Ibagbaga na anauyong kakanukot saan mat. Apo. Kunapay ni mami, jak ka numakipang pangan dito'y balayo. Ka amo na ka di ti umay mo dito'y ita. Saan, lola? Naglibas Anya. Apay ngay. Nagpakada ka kumaa. No agpakada ungtan nakmat. Kasta ka di apo. Wan, lola. Kan adupay adag iti bad nga ibagpagana kanyak. May papankan ka, lola. Apay aya aparitam ti anak ta ama pandita balay ni mama, honey. Kaya't nangarudmat ama kabanding ni lola na. Kalpasan ti amin nga aramid na iti kalabas. Ayaban na tayo di tabalay na. Ha? Anya may nararamid na. Di ka man matagin di Arnel. Kanayon na nga ibaga idi adinak kayat aparakan ka. Nulabsan tagsarita, kurang nalaabugan nak akas lamanok iti pamayan na. Janet, nabayagan day ta apasamak. Mga barwanan tayo kuman. Kan may isa, inawat na kamutin ni mama kas manugang na. Simingpod matan kan ka. Kapilitan asumingpad taaddan apo ko na kadata. Kan nakapsutan, iso akong disingpatan. Di mo kumamat pagsawan iti kasta ti inak, Janet. Inaklat tamat day jay. Iso ang masakitanak met. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Da kami iti anak mo, when no jay swapang nga inang. Janet, nagbalbaliwan ni mama kunak met. Iso alipatom ko man tinapalabas, tanapalabasan day jay. Ang pay sumat amin nga imbagak iti asawak, tatang. Swapang mat at talaga day jay akatuganga. Nagbalbaliw maten, anak ko. Ay na, kapilitan nga agbalbaliw taaddan apo ko na. Ngamjak amo nupod no nagbalbaliwan. Ang mga no aginti dilaan. Ay na, nagbalbaliw nga rudan. Di adala kun tatang. Iso adinak basta maong tanday jay akatuganga. Labanak nalalaingak mitlang ang iso. Ay sus, sana nasaya ati kasta nga ibagbagaman ako.
Uray anya pa iti impakpakita ti katugangam ken ka iti kalabas. Di mo gurguraan. Di ka agimula iti sakit tinakam. Ta sana nasaya at ti kasta. Tano sana gapukin niya balayan. Saan ka anakalpas iti panagadal mo, anak ko? Awan kuma tinapinta sa trabaho mita. Ha? Manumat laday dyan ana itulong na kanyak ngay. Nagbasit abanag tatang. Uy, Janet, my friend. Kita am da ito'y oo. Ala, tay nakangingin a cellphone day ta. When friend. Apay, di ka umapal kanya. Ay, umapalang araw sa niin, my friend. Tani, agsusukat dagiti cellphone mo. Kat pasig anak kangingin. Kan oray jilugan mo, kabarbaro manan. Ay na, no kung nagtumad nga minkan ka, sumali ka mo iti Simmalyak Investment Company. Ay na, nagado kami nabimak ng ijay. Kasla mabutol nga akmat ngamin, friend. Awan ti rumba nga pagbutngam. Gayem ko jakin kuko iti dayjay. Close friend ko. Rosalyn, Ay na, ora ang pagbagat ka dito opisina ng agtrab-trabaho, di kan bumak ng akastoy. Tamanumat lat sweldo tayo dito ingay. Kinapudno na, agresign ako iti mabiit. anya? Wan, katno kayat mo, sumurot ka matan kanya. Tas ikati may isang agbalin nga staff ti gayem ko. Irekomenda ka. Ha? Manungay ti sweldok ijay no bilang laang. Ay sus, ag-triple ti sweldom dito'y Janet. Anya? Wan, isong agpanunot kan. Tamangan no makaalan iti sabali ti gayem ko. Ay, sige, tapag saritaan mi pa'y nga umuna iti asawak daytoy. Apay, open-minded aya di asawam iti kakastoy abana. Kwa, saan unay, friend? Ay na, no siyak ti sika saanan. Di mo nyuman kan kwa na dayta. Tamangan no lapdan na kalaan. Ay, wanan niya. Sige, maamwam to ti desisyon ko inton bigan, Rosalyn. Husto ni Rosalyn akatrabakwak. Kaanong tupay abumaknangak, nadyak pumanaw iti trabaho mi. Saan nakmat siguro alokwan, takatrabakwak mat. Kan gayem na ti akin kukwa iti dayjay akumpanya. Nay, Janet, umay kagitan na. Rabiin, anyat pampanunodam aya, nakatugaw ka matlatan dito'y kama. Arnel, kaya't ko kumatag negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ha? Anya ang negosyo? Adda ilakla ko tigayim ko ang nalawa a pigari iti probinsya. Gatangan ta kuma. Tauray manang danta iti mga sikaso kadag iti mataraken a baboy. Napintas day ta na panunot mo Wan, tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ngam di parikot, ang mga nukurang ti ornong ko. Bumulod ta pa'y lakin ni mama Ayaw na niya. Sige, bayam, takasaritak to ni mama. O anya, naragsak ka di Janet? Umuna nga payout mo ita. Ala, agpay sugayam at talaga. Saan gayam nga iskam da ito Saan mo ta talaga? Kat anya ngay, agpauting ka na, tanaalam mo ti umuna nga payout mo. Dakkel ti payout mo tadakkel ti invest mo a kwarta. Kwartami at anlo kada katugangak da ito Urnong mi kinilakay ko, kan urnong ni mama. Di daan mo adito'y tinangipan na iti kwarta. Ala, sana bale. Ta safe ti kwarta tayo ditoy. Sige nga ron, rumor tayo. Agawting tayo, friend. Siyak ti sagot. Agsasarunumat kan ti outing di asawa, Marnel. Kanayon ti post na iti social media. Wen mama, bye-bye aklatan tapno marelax met. Kat, kumusta mo ti trabaho na? Okay lang tamat mama. Kat, ti bagbaga na agatangan nyo a pigari. Kumusta? Nagatang yun?
Saan pa'y mama? Kanayon ka nung amin ti biyahe di akin kukwa. Iso asaan da nga agtumpong iti oras iti asawak. Anya, kat, jay kwarta nga eh. Imbang ko kanu pa'y ni Janet, mama. Apay nga kakaribo so dagiti tattao dito ruwar ti opisina. Diyak makontak ti gayem ko, Janet. Manual daw na sana ng lukat ti opisina. Uy nga ron, napanan ti best friend mo. Diyak mo. Anda mang ibagbagaan nag-abroad ka nun. Anya, saan na namang lukat? Kasanon ti kwarta tayo? Diyak nga ron mo, Janet. Kuntakam ati gayem mo, Janet. Dakkel agatad ti kwartak dito akumpanya. Kat uray siyang mata. Sigala nga ya. Dakdakkel ti kwartak dito yung amsika. Kasanon ti kwarta? Basol mo dayto no saan ang maisubli ti kwartak, Rosalyn? Agtal nakaman mo, Janet. Api nga siyak ti papasulam. Kat saan mata siyak ti manager dito'y? Wala, ngamsi ka tinangawis kanyak nga ag-invest iti dakkel a kwarta. Wan! Ngam saan ka pinuwersa? Iso di kag papasol. Tagpada talabik ti ma, Janet. Kaya't mo asawan. Inulbutan na kami kini mama, Janet. Sorry, Arnel. Saan asinsinan a kwarta dayjay? Dakkel agatad inalam a kwarta. Pakawanan na ko, ma, Arnel. Kasanupay nga rod itan. Awanen ati kwarta tayo. Pati ti kwarta ni mama. Diyak ninamnama akas to'y di mapasama, Arnel. Iso pakawanan na ko, ma. Awan lata, Arnel. Mama, diyak naawat iti trabaho. Mas priority dagiti upuping siyak nga aplikante. Ay ket di mo pilitin ati aga pala iti trabaho. O talaga nga awanan ti mangawatan ka. Agtagibalay ka laangan. Tasyaklatan ti agtrabaho. Mababain akon kada kayo kini mama. Ado ti utang ko kada kayo kini mama. Pakawanan da ko, ma. Nangrunakan ka, mama. Sorry ka po iti panang tangtangsit ko kan ka iti kalabas. Ay, agyaban na, tanauray kumadlaangan ti panagpakumbabang Janet. Kinapudno na, dayta ti tartari kakayakan ka. Tamanipod na kaadal ka, simmabalin ti ugalim, ngimaton ti purwam. Taol ti mo anak mo, ipaidam mon kanya. Pakawanan da ko, mama. Aklo na tagitabidot ko. Sorry talaga. Ala, mapakawan ka, Janet. Katsapay kumata di mon ulitan tinaramid mo. Anya ngay nga rod, agsubli ka manan nga tagipalay. Ako namat amarigatan ka na makastrag iti trabaho. Kat pasensya ka mat, no pinakitaan ka iti sana nasaya at iti damo. Ngam idilang dayjay, tanagbabawiyak mat dagiti. Babaan iti panang padal ko kan ka. Iso na lang, tasinayang mo dagita nga oportunidad adimtengken ka, Janet. Biyag. Ti tao. Agar mo sarkan, Jere, anak ko. Tulungan naktungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ako na tumultulong kada kayong agtrabaho ijay talon tatang. Anya? Nauma ako ngagrigrigat tatang. Kaya't kumati bumaknang. No arapaap mo ti agbalain abaknang anak ko. Agtrabaho ka anay bag. Tulungan nak ngagtrabaho iti talon tayo Sa anak nga umasinsaw no panagtalon lang ti ramitek tatang. Nabayag kayo ngagtaltalon. Saan latamat ngayon masinso ti panagbiag tayo? Jiray. At dakatin si mayatan ti panagbiag tayo. Gapi ti panagtaltalon tayo laan tatang. Nagado ti utang tayo saan pa nabaybayadan? Ha?
Diyak kayaten ti tumulong ka na kayong agtalon, tatang. Agsapula kiti napinta sa panggadak. Tap numapadasan tayo umat tinaalwan apa nagbiag, tatang. Adalaman tirapi ilakay. Maturog kan. Di mon urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Ay, Maawatak ti panagsinnaay mo itinaunag lakay. Saanan anasaya at ti panagsungsungbat ni Jerry kadata anaganak na. huwan nga raw. Awanan ti dengdenggen na pamagbaga. Nagbalin ang natangkin ti ulo na. Di na kung matulungan nga agtrabaho ijay talawn. Hindi ka agdanag lakay. Siya akong titumulong kan ka. Adelaide, Ala, maturog tan. Patyak nga agawid tumutlaang ni Jerry dito'y balay. Di mo unay pagdanagan ti anak ta. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Jerry. Itay ka pa'y anak ka uli mo. Apay ka din, ha? amo matindi parikot ko, David. Diyak kayatan ti agawid ijay balay may. Kaputan na umaakaw ni ti kinarigat ti panagbiag may. Isumat lagayam, adikan nagawid, idirabi eh. Nakiturog ka pa yun, dito'y balay. Matulungan na ka di, David? Anya kumay, ti may tulong ko kan ka, Jerry. Tulungan na kag sa iti trabaho. Kaya't kung timanggad. Numay pa pa ni ti trabaho. Sana parikot nita. Ngamnaskan anatibker ti baruko mo. Ha? Anya ti kayat mo asawin, David? Saan abasta-bas na at trabaho ti sarakam? No nasirib kan nagagat ka. Bumak ng kamot iti mabiit. Ha? Total, nagkidaw ka iti trabaho kanyak. Irekomenda ka iti bus ko. Sigurado ka ang matulungan nak, David? Una, Jerry, nasingad tang agayam. Iso ang matulungan ka. Oh, agyaman nak, David. Saan ka na pa ay masidigkan ka? Oops! Di ka payagyaman kanyak, Jerry. Ha? Naskan ama ipakitang pay iti grupo. Akabaulam ti trabaho. Apay nga itakalaang nga agawid, Jerry. Sa dino tinapanaman ako. Saan ang anaskan pa'y amamuan nyo noon na panak, nanang? Anya, Nagawid akto, may ko alam dagiti badok. Saan ako nga agnaigpay diti balay? agpampanunot ka kade, Jerry. Saan anasaya at dayta apang panggapam? At adagawan na saya ta mapasamak kanyak. No dak lang diti balay. Nauma ako ni ti kinarigat ti panagbiag tayo, nanang. Jerry, Ngam di kag danag. Apaman na madanak iti kwarta. Si dadanak tulat ta tumulong ka na kayo, ken ni tatang. lakay. Diakon nalapdan apimanaw ni Jerry. Talaga natangken ti ulo na. Ay, Adeling. Hinala na amin na nagitibado na. Kat dinan kayat ti agnaud pa'y dito'y balay. No, dahil ti panggedeng na awanan ti maramidan tapay. Iso adi ka nagladingay. Patya ka makamiristo madlang ni Jiray. Kat agsubli matla dito'y balay. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Salak ni ibam ko ma iti sa dinuman apapanan na. Oh, anya ngay, nakasagana ka din, Jerry. Yung amukan kinibos turbo. Itayak tayo nakasagana, David. Kaya't kumatan amaam-am mo ni Boss Dolpo. Ano, madamdaman lang. Maam-am mo, kan makasaritam ton, tibos ko. Naskan anatanang ka makisaritakan ko na. Wen, di ka kadagdanag, David. Amo kon ti aramida. Nasaya at nga rod, nukas na. Ni, dayjayan ni Busdol po. Ay, ayapan na tan.
Sigurado ka akayat mo tagtrabaho kada kami, Jerry? Uwan, Boss Dolpo. Kahit ko launay. Amangan numapilpilitan ka lang. Saan, Boss Dolpo? Kasapulak ka talaga ti trabaho. Iso nagkidawa kiti tulong ka ni David agayong ko. Imbaga ka din ni David no anya ti trabahom kada kami, Jerry? Saan pa, Boss Dolpo? Tilang naibaga na kanyak. Naskan nga agbalinak an natured ken nasipot. Ala, no talaga akayat mo tagtrabaho iti grupo mi. Dumngeg ka anay bagkanyak. Nailaw-lawagan kan ni Boss Dolpo, ti trabaho tayo, Jerry. Antang pa'y gundaway mo, ngagbabawi. Jack pagbabawian ti isusurot ko iti grupo yun, David. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Nasaya at nga rod no kas na. Jack namnamain nakastigayam ti klase ti trabahom, David. Isumit lagayam ang nagbaknang kan. Ano? Agsagana kan, tapnog sanay, Jerry. Nasken amasursurum anaimbag ti amin. Makalawasan asaan anagaw-awin ni Jerry nga anak ta, lakay. Anyang atan ti mapaspasamakan ko na. Di ka unay agpanunot iti saan anasaya at adileng. Saan baybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Matanda na ka na lakay. Yak kaya't nga dada ka sa mapasama kiti anak ta. Mawatan ka, adileng. Ulitag ngay baga, di ka unay agdandanag. Ni Apo Diyos, ti mang salaknay biti anak ta. Ay, Dumteng tulat ta ti panawen ang makaamiris ni Jiray. Agawid mo't laeng dito'y balay. Kumusta ti panagsanay ni Jerry, David? panagkunak, boss. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya at no kasta. Inton bigat matlaing. Masubukan ti kabalan na. Uwan, boss. Ah, adto'y tiladawan ti target yo. Kasi ti sigod. Kayat ko anadalos ti trabaho yo. Namnamahan nyo dayta, boss Dolfo. Ala, agtignay kan, kat isurom ni Jerry, noan niya ti rombang nga ramidan na. Oh, Jerry, nakasagana kan? Wen David, itay pa yan nakasagana. Dayjayan ti target na. Pagandara kon ti motorsiklo. Kat sikan ti makaamo amang tispat sa kankwana. Adita, asidagtan kankwana, Jerry. Apaman ang makabatog ta kankwana. Paltugamang. Wen David. Very good, Jerry. Naaramid mo na yung bag ti trabaho. Agyama na, Boss Dolpo. Nasiglat ka mat gayam. Gapo ta magustuak ti naramid nyo gini David. Ah? Adto ito mintoya. Nagado a kwarta, Boss Dolpo. Agyaman kami, boss Dolfo. Awanan yaman na. Basta magustuak ti trabaho ya. Nayunag tupay tumintoyo. Ulitin mo ti agyaman, Boss Dolpo. Wow. Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David? Uwan, Jerry, saan anaimot ni boss Dolfo? Basta aramidom lang, di kayat na. Uwan gayang, David. Apay nga yung palikidar ni Boss Dolpo dahi dya tao. Kalaban dayjay ni boss Dolfo iti negosyo. Isu nga impalikidar na kadata. Kasta ka di. Uwan, manipod ita. Tanangam lang tigaraw mo.
Nang runa kat amumon ti aramid ni Bustolfo. Juan David, awan ti rumba nga pagdanagam. Nasayahat nga rod no kasta, Jerry. Wala. Ituloy tang rodan ta ginom itiarak. Jerry, anak ko. Nanang, Agyaman nagtasimmangpot kamatlangan. di da ka di pastraken, nanang. Ay, ala, sumrek ka, anak ko. Ay na, maragsakan lakit din itatang mo ang makakitakan ka. Nagado amak-makan ngayon sangpit mo, Jerry, anak ka. Juan tatang, kukuhayo amin dayta ka ni nanang. Adda ka din panggadam, anak ko. Adan, nanang. Oh, alaan nyo dito eh. Nagadun akwarta da ita, Jerry. Alaan yun ti kwarta, ta sa anak mo't lang agbayang. No kasta, pumanaw ka matla ang anak ko. Juan nanang, indagas ko lang dagito abastoyo ka ni tatang. Sa dinong ay ti pagtrab-trabaho, manakaw. Sa amin anas ka na mamuan nyo pa sa dino, nanang. Tinapateg, makatulong akon kada kayo. Nay, kung nakmano nakaturog kan bakit? Nakariing ka pa'y mo't lagayam. Diyak pa'y laag tuglap lakay. Pampanunutak nga may no nangalaan ni Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Day tamat ti pampanunutak. Mas daawak. Gaputa nagdakkel unay agad at tintin na. Danda ni Jack awatan itay ti kwarta. Amkag nga may ang naggapo iti dakas. Asileng, Saan anakalpas ti anak ta iti panagadal na? Kanawan ti amuna at trabaho. Nalaing-laeng ang makibarkada. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar-aramid iti saan anasaya at ni Jerry nga anak ta. Lisa, iso ni Jerry ang gayam ko. Jerry, iso ni Lisa. Gayam ko dito'y beer house. maragsakan na ka makamamukan ka, Lisa. Maragsakan ak matamakamukan ka, Jerry. Jerry, si Kanti makamukin ni Lisa, ha? Umatayawak. Tapno sa anak ang makadisturbo ka na kayo. Ay, loko ka. Oh, Lisa, friend. Tanawan kayo pa yun, ha? At David pa panak. Okay. Di mo lang tanikas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag gayam. Agorder ka iti kayat mo ngayon naman ken pulutan. Siyak ti makam mo. Sinalbag ka, David. Apay pinanawan na kidirabi. Pasensya kan, Jerry. Rimuarak na minun, tanda na panak. Isuasaan akong ang nagpakadapay kan ka. Sika talaga, David. Kat, kumusta kayo mat nga kinilisa idirabi? Nag-enjoy kayo ka di. Launay asika. Kat, kaya't mo ti makirelasyon kan ko na. Ha? Ay na, agsakit to lang ti ulong no makirelasyon ka kinilisa. Saan laasi ka ti lalaki itibiyag na? Anya? Boss Dolfo, apay apinaayaban na kami. Aday patrabaho kada kayo. David, Jerry. Anya deta, Boss Dolpo? Nasakit tinakam ko iti kasosyo iti negosyo. Ti kayat na ti matungpal. Ngem, agkad-kada kiti plano ng aramidan. Ibagam lang man niya ti aramidan ni, boss. Nakasagana kami agtungpal iti binin mo. Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti daytoy. Gaputadakkel ti panagtalag ko kada kayo. Dumngeg kayo na imbag, tapno ammuyo, taramidin nyo. Masapa ka mapanijay talaon, bakit? Nariwat pa'y laang ngamrumorkan.
Saan ka pa'y anagarmusar, lakay? Madamdaman taon. Numabising ka, umuna kang tulatan ng mangaan. Ay nalakay, ang mga numabisinan ka laang ijay talon no di ka agarmusar. Mabiit laang tainak aglutaw. Ha? Lakay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Huwag na raw. Kita ay taman. Nay, hindi Jerry matidimtang bakit. Kasangsangpot mo pa'y laang, pumanaw ka man na nanakaw. Wala nang. Idagas ko lang ti kwartayo ka ni tatang. Ag mabit man lang ang nakaw. Apay tatang. Nagtaudan na iti kwarta. Apay nagano ti kwartam. Di yung damagan nung nagtaudan na. Tinapateg. Makatulong ang kada kayo tatang. Ay, Sapay lang ko ma. Taas saan na nagtao diti dakas da iti akwarta nakaw Sabalit iti tinurti sa rita yu atanang. Palpalagi pangkalaan Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbaud. Ken agar aramed iti saan anasayaat. Hoy, Jerry. Kailangan ti panagulimok mo. Mapay ka din, ha? Di kang sanay. Adda ka di parikot mo, ha? Pampanunutak lang tinibaga kanyak ni tatang David. Ha? Babalawan na kiti panangtid ko kada kwari ti dakkalagatan. At apon na nagkapoy ti dakas da jay. Saan ka di ang pudnumot nga dadakas nga rami ta? Saan man aday ta ti pagsaritaan ta ita? Ang mga numadadaan lang ti diskarte ta. David, Panunutin takit di. No kasano ti pananglikidar ta iti kabusor ni Boss Dolfo. namnamaag ti panagsubli ni Jerry dito'y balay, lakay. bakit? Sapay la kuma. Tasaan apod no ti atap ta. Nga agar-aramid iti saan anasaya. Agapoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Pimanaw ni Jerry. Ket nakibarkada ka nagiti tiprong. Langapay laeng jay lakyan akadwa na ket. Saan na mapagtalkan? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak me. Ilisim ko maapo, iti anyaman apakaisagmakan na. Nagbayag arong muarte target ta, David. Masikuranak paikit din dito eh. Relax, Jerry. Rumartumot lang, ti target na. Kalpasan da ito yung aramidan ta. Dakal manan nga umentong, ti agur oray kadata. Sigurado na ito, David. Oh, agsaganakan. Naglukatan ti gate. Marmatan ti kotse ang naglukanan ti target ta. Itay pa yan ang kasaganak. Sulutan ta ti kotse ang naglukanan na. Kas iti sigud, sikat ti mang paltog kan ko na. Ariglado. Sinalpag, kilaat ang nagpukaw ti kotse ang sursurutan ta. Nakadlaw lakit ti. Anyang artiramitin ta? Diyak ka mo. Diyak nasiputan ti nakat... Oh! Kumlip ka, Jerry! Polis na gitimang kamkamat ka na ta. Kat palpantugan na ng David. Iparpartak mo pa itagpataray. Diyos ki! Nabaliktad ti sitwasyon! Datamad kitang ti palpaltugan na! Oh! Napuntahan ti pili ti kotse! Jerry, anak ko. Nanang. Agyaman nakta si bibiyagak pa eh. Kunak namatay akon. Wan anak ko. Agyaman tayo iti Diyos. Tanispal na ka. Nalabit. Inikan na ka pa iti Diyos. Iti gundaway mong agbalbaliw, anak ko. Ay, jay tumboy akadwa am tinaksanggas at tanatayan. Anya.
Anyan na ito'y ang nagbambanagam, anak ko. Pakawanan na ko mananang. Inliman ko kada kayo tipod no trabaho. Wan nga ron. Nagsakit ti barukong ko kapo itinamwak. Nagbalin kamot gaya mahir killer. No di mga kakuma iti pamagpagami. Saan kumana pasamak ti kastoy kan ka, anak ko? Pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anya nga'y, at daditan, anak ko. Iso na lang, taapaman nga gimbag ka. Pagbaludanan titumpal mo. Ikarok tinagbasulak. Tinapaday. Si bibiyagak, nanang. Katadapay gundaway ko ngagbalbaliw. Katulitak, tagkidaway ti pamakawan ka na kayo. Kanitatang. Anak ko. Biyag ti tao. Ne, nakarubat kamot gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sarkasak bea sumarag kay ti trabahom. Nakayon timangan ka na kityan nakta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan iti opisina. Ni, nagsapa ka matan. Kat mawang pa alas 6 iti agsapa. Ada ka din kakadwam ijay? Adan. Aduda ni Jay. Isa mapanakon, tanakababain mo siya klayong timaladaw. Siin, inakon. Nanang, apay akas jay ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ni, saan mo't aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat ngag trabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tay nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar mo, sar. Siya kung ti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasarabok ken ka, sweetheart. Awat amon. Adakan, William, sweetheart. Ay na, kunaklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kada gito'y pasarabong kanyak, ah. Maala, sumrag ka pa dito yung apartment ko. Wana, dito yak pala. Madamdam maakto na sumrek iti trabaho. Wan, ah. Mailiwakan ka, William. Kayat ka pa'y akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumakan ito. Di kagda nagkarol. Upak itati iliw mo kanyak. Agyaman nak iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang, ah. Tama nga numakadlaw ti asawam katagis skandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagda nag. Awan to apulos ti maamuan ni Vina may papan ka na ta. Kasayata dakan William, at dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong ungat itay ni boss, to nagladaw ka manen. Ang dapat namin napatagin na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Agpalawagak ton ka ni boss inton makita. Sige sikati makaam mo. Ngem, sa dino ngamin tinapanam. Basta da napatagin na si Kasok. Alakit nagtrabaho tan, tapno ado ti palpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanen. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa a pumampanaw dito'y. Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlap-lap dakla ang tibagik. Tama nga nupod numot ama kumikumla ang ti asawak iti opisina da. Nana, awan ka di pa ni tatang?
Ay, awan pa'y anak. Maturog kan wan. Sumangpot tulatan ni tatang mo no madamdam ha. Riingan kanto. Diyak payat nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti panagkanta na. Sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko. Sakbay maturog kami. Tinasayaat. Umay kawan. Mapantay ti silendyong agkakabsat. Siya akong timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso nanang? Wen. Ala. Umay kan anak ko. Alas 11 mat gaya man itirabi Carol. Apaya di na krining. Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ang masapaak itang agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Adito ikan amaturog itang arabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga namakadlaw ti asawak. Nagrigat mo tanti kastoy. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kuma, datalaangan ti nagkagasat idi. Tapno saan masapul nga ilimad ta. Sana bale, umayak tumanan inton bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa, umayak tumanan itirabi. Masapol nga aganos ta. Dapat sana mabalin na may baskag ti may papan kadata. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga Rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ak Vina. Makapagsarita tamat laangan. Nabayag adita nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay di balayo. Yung basit mag-amin di oras ko. Makumikom kami ngamin ijay opisina. Wen nga rod era. Kailiw ka pa'y kit din. Di mo masarsarong karan nagiti anak ko. At ang tulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kay hili ko itan ang makita. Wen umay kan tulatag pasyar. Angam, nasapa ka mo tarim mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti daw nga ag-overtime kami. Ngam, saan mo na kanayon? Nadalaang masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inaldaw ti overtime yu? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Hoy, sapay la ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko madaramidak. Andan ti asawak. O Vina, anya pa lang tiraramide. Rumbang kuma nakaturong ka ita. Adalang man tirabi Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inururay ka. Adda kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya na ita? Ala, ibagamon ta ni napanlugak. Kaya't kontegin na na. Napatid kami ka di pa'y apamilyam kan ka? Anya ka din dahil asal salud-sudem. Siyempre, napatid kayo kanya, tada kayo ti pamilya. No kasta nga Rod. Apay adi mo man la maibingayan iti uri basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Nagkapwam ka di talaga. Di ka di makawawat. Di mo timbagak nga overtime ak. Narigat ka di amaawatan dahi ta, Vina. Para mo't lang kada kayo ti kasto nga raramidag. Sika kumamot tin ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dahi ta. Nang runa ka ni Arian, gabuta iso ti inauna. Apay, si kakadilaang tagov overtime, William. Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga Rod asaan mo't nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laeng. Sagpaminsan kanulaang mati overtime yo. Basta siya, pudno ti bagbagakin ka. Adakan ka, no sino ti patsyem ka na kami adwa. Panang dadal, ti kastang ibagbagada. Di mo patpatsyem dagiti atat tao. Era, mabalin ka ding agsarita ta. Oh,
Anyan pagsaritaan ta, William. Omega, rumarta dito opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga, Rod. Sa nabali. Gaputa lunch break mo 10. O ala, mapantanga ro iti may sa restaurant dita sidag. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ni Vina? Nagsayata tao ta sawam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. Ang mga nudakdakos ti mabari na mapasamak. Naku na ngamin nga agpakamatay na panawak. Ke, anya nga ro ti plano mita? Makadkadlawon ng Vina. Amok da ita. Kaputa sa baling dagiti tigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kan may sa, masyanak matlahan ka nagiti anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos amarakrak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga agayan ayat kami. Intuloy mi lang tinaputod idi nga ayan ayat mi. Ngam saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan da ita, asan ada kayo tinaikari aparay tutunggal maysa? Minamaag da ita nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol. Kaya't ilintag yun, ti kamalian aramid yo. Tatang, imbag man ta nasapa ka ita nagawid. Ngam nakaturogan dagiti kakabsat ko. Inururay da kamatla itay. Arian, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublinti sigud apam matag mo kada kami. Ipatpatag kayo mat talaga. Asino nga mintin ang ibaga, asaan kayo anapatag kanyak? Awan, tatang. Kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sa balimat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanan oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama. Arian, pasensya ka lang man, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ang ikari, sulnitak na itinagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasim ko, Makarol. Saan mo nga i-post na itiladawan tayo ti social media? Di mo kaya tim ibabain? Ay, ayatan ka unay, William. Diyak kayat ti mayadayukan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Ngam husto ti ko ni era agayem ko. Awan na pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan na, William. Apayakas tamat ti magbagam. Carol, masyanak ka na kiti anak ko. Awan na pulos, oras ko kanakwana. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam, kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga nudumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, numaamuan na ti may papankadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain a lalaki. Talaga di na sungsungbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito idagos ko. Sangag sigsigurado ti awanan bain a lalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinanan kanyak. Di naman la panunutan matiriknak. Awagak pa'y maminsan. No talaga di na sungbatan. Agsagana iti aramidak. Abay pinayaban dito balayo, friend. Agkupit ti barukong ko. Gapo ka dagito'y makit-kita. Ha? Anya dahi sa aladawan? Ladawan daw, William, kan ti babae na. Ha? Kan adda pa'y video da adwa. Nangalaam ka na kita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marigata nakagangas.
Tulungan ako, ma. Vina, tinasayaan. Itaray ka lang nga ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan. Awan ganas ko ang mga nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon ang matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Paypay lang amin anam amok day jay at tao nanang. Apaypay lang amin na nagsabat tinaalan mi. No sinaan nagmatlagayam. Aklonem tigasat mo, ta sinerek mo dayta. Binagbagaan ka iden, ngam dinak mo't dinangag. Kastoy ka niya talaga. Tigasat dagiti kirida akas kanyak. Mangnamnam alatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak, amum no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Tauray anya tararamidem. Di mon tumabukudan Apolos. Kanikang runaan ti amin. Basol iti namarso ati kasta. Nana. Pagbabawyam ti inaramid mo kat mga barwanan ka anak ko. Inton sumaruno. Pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naatake iti puso ti gayam ko. Gapu iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan. Impakita ni Carol lagi tila dawan ken video yo adwa. Anya. Inaklon na nga da relasyon yo. Oh, Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timikar man ang tisigo da sakit na. okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? May kararag tayo langan. Asapay kuma. Na malasatan ti kayim ko ti kasdya na pagting na, William. Diyos ko. Agbabawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti gondaway amang nilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam kumati asawak, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni Nanang. Mas nagkararag tayo latta anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni Nanang, Tatang. Diyak kaya tamatay. Pagkawanan na kanak ko. Basol ko ti kasya nagpanagan ni nanang iyo. Basta inton makariing ni Nanang, saan niya ko man napaspasakitan, Tatang. Ikari kanak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan na, William. Diyak matimpagarop akas di ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti lang at ti asawa, Carol. Masya anak unay ka na iti anak mi. Kapot sangit da sangit. Di da kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan na, William. Siyak ti makagapuno apay na pasabak ti kastoy ti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Magyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Na masarakam tumatlang ti lalaki at talaga aparakan ka. Kumustan tirik na, Vina? Nasaya at matan, ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yo iti babaeng. Pakawanan na ko ma, Vina, asawak. Aminado ak, iti basol ko. Nagbidutak. Nailaw anak. Ket nakasagana ka magsulnit iti aduan nagkuranga ka na kayo pamilya. Nangrunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pakawanan na kuma.
Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apoy anaramid mo ti kastay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. Nulasuliso ka kiti awis tilasag. Nailaw anak. Namiris kong tibindot ko. Isa, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka. Binasawag. Ayayatan ka, Mad William. Iso na apektara na kiti husto. Tanalaos ti panagayat ko kan ka. Nagsakit ti naramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige. Ikan ka pa iti may sagon daway. Basta ikariman di mon ulitan ti naramid mo. Wan, Vina. Wan. Promise. Ipatpatig kayo karagit anak ta. Ilintag tinagbidutan sakpay amaladaw ti amin. Ditay kumaurayan nga dadak sa mapasamak sa tay to makaamiris. Alang kagayam, ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan, diti drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Shaina. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. Diyos tanginay titunggal maysa. Biyag. Ti tao. Anji anak ko, bumangon ka ditan, tamapan mo ilako na ito'y naala ni nanang mga ugot ti kamutay, kan kangkaong. Isupay ti paglakwa, mapaggatang iti sabaon. Itayak pa'y anak kaniing tatang. Wan, sige, ilako na kita, tapno na pag-load ko. Anya, apay, napatpatig ka di ti paglunmaw ngam ti igatang tayo iti sabaw na paglaba ka na iti badbado tayaw. Naragsakak ngamin nga agbuy-buya ka nagiti nagbabak ng atatao tatang. Nagmayat kumamot no bawak ng tayo. Ay, agpatingga tayon samat langan iti kastoy. Narigat latan ti adda pa nagbiag tayo. Aganos ka anak ko. Tabarang may tuloy mong tumutlang ti agadal. Saan pa ngamin nga umdas ti urnong may kaninanang mau. Sa nabalik, nagkarimot ni Manong mau at tulungan na kantaw. Jaklapat yun tatang. Naimot ti asawa na. Iso nga amangan no di na ipalubos amang tad iti tulong. Hindi kagsawi ti kastaan, Jay. Amangan no makadanon ka nakwada kat ad-adda saan na kaatulungan. Ngala, inkakit ilako na gituyan. Sige man langan. Inakon ilako dagita tatang. Mabit lang ha. Agpalasak biit. Pasensya ka, Nanji, ha? Halo-halo lang ti kabalak agatangan ita. Bayam, lumakaswerte ka lagi ti mulak anatenggen prutas. Mapantan tumangan iti may sa restaurant iti sentro. Kat, kasanuno saan? Di pa'y kat arapa aplangan ti papantay jay. Saan man siguro, Anji? Agkararag talata ka na yun, ha? Dawaten ta ti parabor ti apo. Makauma pa yun ti kastoy pa nagbiag, Elmer. No adala ko mamaaramida. Tapno makaakkalak iti kinarigat ti panagbiag. Inaramid kon. Anyo ti kahit mo asawan? Basta, Elmer. Kaya't kun ti makaakkal iti nalaos a kinarigat ti panagbiag dito'y lugar tayo. Sigudan nga arapaap ko dayta. Kat aramidag ti amin. Tapno magunod ko dayta. Saan ang dakis tagarapahap, Anji? Nga masapul nga adda aramidam, tapno magunod mo dahi tang arapahap mo. Iso nga rod ako nakngaramidag ti amin. Tapno makaakkalak tumatlang iti kastoy a panagbiag. Nauma ako ni iti kastoy. Naimbag pa'y dagiti mabuybuyak iti social media.
Nagbabaknang da, nagdadakkel dagiti babalay da, kan nagpipintas dagiti usar da. Di mo't inkari datatang mo pagtuluyan na kan tumatlaan nga gadal. Tulungan kit di iday jabangkag. Tapno daras da makaurnong iti pagtuloy mo nga gadal. Amom Elmer, oray agmalmalam ken agpatpat nagkami nga agtrabaho iti talon, saan kami ang makaurnong? Iso nga agsapolak iti pamuspusan, tapno makapanak iti syudad tapno agtrabaho. Amok, napinpintas tigasat ko no makapanak iti syudad. San ka mabalin alapdan iti kayat mo nga ramidan? Nga magpakada ka pa'y akadag iti dadakkel mo. Sakbay amang ngedeng ka. Nakaluto ka din, andyan ako. Mabisiin na ka na panaglako iti palengke. Wala nang, mala, agtugaw kayon tagidasara kon. Napan bumala ka diin tuludan ni tatang mo iti balon na iti talon. Wala nang, mala, mangan kayon. Nay, apay anak ka. Pada ka diri rin na. Apay akas ta tilangam. Awan na nang. Nabanugak lang siguro. Ay, no nagrigat tumat ngamin ti panagbiag tayo. Kasanungay amatong paldag iti addo nga arapaap ko no sa anak mo't ama kapagtuloy nga agadal iti kolehyo. Ay napasensya ka na anak ko. Gamin karimi ka ni tatang mo apag tuluyan da kan tumatlaang. Apaman ama kaurnong kami iti umda sa pagadal mo. Basta anusan na kami laang atulungan iti talon. Ken maysa, tulungan na kakano ni manong mo. Saan ka day? Matuukan ako nanang. Iso sapay la ko matapalubusan dak amapan mangga di jay syudad. Nadardaras ti panagurnong ko nagtrabaho ak ijay. Anya, agam adayo ijay anak ko. Saan ka anay ruam iti biyag ijay syudad? Basta nanang, mapanak ijay syudad. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Sapay ko maawatan da. Nasaulin na ng mo tinaybagam ken kwa na may papan iti ipapan mo ijay syudad. Kaya't mau trabaho ijay. Wan tatang, magagaranak ngaminan ang makapagtuloy nga agadal. Marigatan ak una yan iti panagbiag tayo. Kaya't ko ang makalungaw tayo met kuman iti nalabas a kinarigat ti biag tatang. Maawatan ka anak ka. Ken amok betlaeng ti may papan iti daytang arapaap mo. Naputa kanayon nga ibagam dayta ore di ubing kapay. Agam sana maala iti dinarasan ti amin. Nangrunak at babae ka. Kasanaw no may sagmak ka. Sa awan na pulos amom ijay. Mawatak ti kayat yu asawon tatang. Ngam adagayim ko ijay. Ni manang Leslie amok iti social media. Nagkari kanyak atulungan nak amakastrak iti panggadak. Apaman amakapanak ijay. Sino na ita Leslie? Jak ba't amaw? Talaga asan yung mo ata diyo pa'y mat nakita tatang. Namamok lang amin iti social media. Umay na kunsukunan, apaman ang makapagdesisyonak. Anya, ay napangaasim ko maanak ko. Di ka basta agtalaklatan iti tao, asaan mo pa'y matlagayam nga amaw. Amok anasing patigayam ko iti social media tatang. Amok akayat naklang atulungan. Iso pa nga asiyo tapalubusan dak amapan manggad iti syudad tatang. Ikarik, agan anadak ijay. Awan to apulos ti dakas ang mapasamak kanyak. Di mo ipilit, ti kayat mau. Di da kapalubusan. Nangrunak at saan mo pa nga amaw ti ibagbagam agayim mau. Anya? Apay hagsang sangit kanji. Anya tinapasama. Sandak nga ipatpatag na ng kantatang. Bagida lang ti pampanunutan da. Anya? Apay akas na tibagbagam. Adda ka di saan nyo ang nagkikinawatan? Sandak ka palubusan amapan mangga di syudad Elmer. Kayat ko ti mapan ijay. Gaputa kayat ko ti makapagtuloy nga agadal. Kasano kumamakapan ka? Awan mo't am mo.
Wano kabagyam kumay jay. Narigat ti kasta. Mapankalatan iti may sa lugar asaan ka asigurado. Amangan no maisagmak ka pa'y. Saan, Elmer? Ada ni Manang Leslie apagayam ko ijay. Nagkaria sa anak to abaybayan. Leslie? Ti babae anam-amum lang iti social media? Wen Elmer, pacheck ka na singpat day jay. Kan may isa, nakita ko iti video call. Ag talaga kankwana. Angie, awan pa nagtalak ko kenkwana. Saan mo pa yung amo day siya tao? Iso di ka kumabasta mamatilatan ka lagi ti bagpaganagan ka. Anya mo, amangan mat no alilawan na kalaang. Apay ngamin akad ngan yun dya tao. Pang-asiyo kumamat ah. Kaya't naklangarudan na tulungan, ngam didak pa'y matamo a suportaran. Agpapada kayo amin. Dita ka manlangan. Agsinatan, Elmer! Ah, Angie! Mapit lang! Angie! Wen manang Leslie, nakapagdesisyon akon. Kaya't ko ti umay dita syudad. Kaya't ko ngamin ti manggad. Agpaiso, Angie. Ngam, kasanon ti pamilyam. Di mat sanda kayat nga umay ka dito eh. Siyak ti masurot manang. Talaga ngamin akayat ko ti makaadal. Isu akayat ko ti agtrabaho dita. O sige nga Rod, Angie. Matulungan ka may papani ti dayta. Ado ti mabalin ko pangisirkan ka dito eh. Sigurado ang maawat ka ta nagagat ka. Agsagana ka nga Rodan. Sukunan kan dita iti kabiitan na panawan. Agyaman manang. Urayan ka nga, Rod. Okay, Angie. Ipasigurado kan ka. Mabiit ka makaurnong iti panagadal mo no may kagtrabaho dito yung syudad. Agyaman nga, Rod, no kasta manang. Sige nga, Rod. Urayan ka dito'y lugar me. Isaganak amin nagiti usar ko. Sukunan na kanon ni Manang Leslie inton bigat. Ay na, magagaran ako na makapan ni syudad. Talaga ka de asukiran na kami adadakkel mo anja anak ko. Mapan ka kadilat ta ija syudad nga uray saan da ka apalubusan ka ni tatang baw. Pang-asiyo ta palubusan dak nanang. Di na kumamatlapdan amang tunoy iti arapaap ko. Saan ka matasigurado iti lugar apapanama nakko? Amagan may sagmak ka. Palubusan tak manuno saan? Sumuro tak ka ni Manang Leslie inton bigat. Awan madi ang mapasamak kanyak. Iso apalubusan dako, nanang. Talaga gaya, masukiran na kami kaninanang mo, Anjay. Pasensya kayong tatang. Ngam, no saan kumakastoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Adayo ko mga aramidag ti kastoy. Baybay andak ko man, tatang. Gaw atek ti di yung maipaay nga arapaap ko. Tangay sanda ka na malapdan. Sige, makamu ka. Ngam di na kami tungarod pababasulan. No adasaan na nasayata mapasamak. Gapo iti kinatangkan ti ulam. Sa anak amay sagmak, tatang. Ipasigurado kada kayo. Awit kunto ti balegi inton agsubliak dito'y lugar tayo. Ikarik day tatang, nanang. Manang Leslie, agyaman na, gapot na pinaypay sumtimay ng sukon kanyak dito'y probinsya mi. Agpagayam ta, Angie. Kan may sa, nagkariakan ka. Sapay la kuma, tagbalin ka anatulnog kanya. Tapno daras ka makaurnong iti pagadal mo. Isar ka adagos iti trabaho inton bigat. Ikarik day tamanang, kat agyaman akmanan na. Awan na nyaman na, Angie. O sige, iturog mo pailaan. Ta nawatiwat pa iti biyahe ta. Talaga gaya nga impilit na Angie tinapan ni syudad na nalanda. Ay, huwan nga ron, Barok. Talagaan natangkad ti ulo day jay nga anak ko. Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabaw yan na itikas jay nga inaramid na. No kumatad na mabaling ko na. Tapno makatulong ak, nalabit. Saan ko man ang nagpilit ama pa ni syudad. Nakurapayak matilang amin. Hala, idaw-dawat tayo latan. Asapay la kumaa, tasaan amay sagmak ti anak ko. Wana na. Kaure kasya anak iwin naswas kanyak na Angie. Ipatpatag ko lata. Kat urayak no kaano ti panagsubli na dito'y lugar tayo.
Pangaasim man ang Leslie, palubusan na kuman nga agawid. Marigrigatan akong ditoy. Jakon ka ba landag iti papaaramid mo kanyag? Sana balit adakkel matanti kwarta na alam babaen kanyag. Ang pamamawi ako na simurot kan ka dito'y syudad. Agulimak ka man mat, Angie. Basol mo matlaan. Agraraman ka mat ngamin na makaadal. Idin to ta saan lang aruda nakabaulan dagiti dadakkel mo ngay paayday ta? Manang Leslie. Kastalaan ti may bagay kan katrabaho. Dagbalin a babayadan a babae. Gaputawan nalpas mo a kurso. Isu a kastalaan ti may bagay kan ka. Dita ka man langan. Nagkas ang tigasat ko. Dapdapag ti babawi. Ngay may dito'y syudad. Diyos ko. Tulungan na ka makapanaw dito'y. Sigurado akas taon na yan ti panagdanda nagdagiti dadakkel ko kanya. Naimbaga orasyon na nalanda. Ay, kastabat kan ka, Elmar Barok. Nakapasyar ka man dito'y balay. Ada ka di gagaram. Umayak lang kong mamakidamag. May papankin ni Angie na. San ka di pa yung imawag ka da kayo? Ay, nasaan pa'y nga Rod Barok? Kinapudno na. Saan pa'y kit din na maawagan ti cellphone na? Madanagan kami para kinkwa na. Kahit ko ti mapanin dyan, Nana. Kahit ko sa pulan na Angie. Gaputa uray siyak. Madanagan na para kang kuha. Tano talaga na saya ti kasasaad na. Imawag ko man kada kayo. Day tamat nga Rod ti kunak Barok. Ang kasano. Awan am mo tayo ijay. Kan maysa, naglawa ti syudad. Kasano nga Rod ama sa pulam. Dakil ti kasi ti Diyos, Nana. Padya katulungan na kamang sapol kini Angie. Kayat ko ba't lang masapulan ti anak ko Barok. Ngamjak ba't kayat na may sagmak agapukan ko na. Ipatas ko lang ang sapulan, Nana. Nukas kasano, agpatulong ak kalagi ti pulis. Uray nakiwin naswas kanyak na Angie. Jakmat kaya ta may sagmak. Agyaman ak nukas na ti kapanunutam Elmar. Agyaman ak kapo iti panangisakit mulat taken ni Angie nga uray pinasakitan na ka. Sapay la ko mga Rod, tamasarakam ti anak ko. Oh, anya pa'y lang tar-aramidam, Angie. Ingkagsala na. Ururayan da kan dagiti customer. Pangahasim manang Leslie. Diyak kayat ti agsala. Diyak kayaten. Palubusan na kuman nga gawin. Di nakpagpungtutan, Angie. Ala, no di mo nga ron kayat tagsala. Agpairwar ka langan iti may sa parokyanom. Sa bagay, dakdakkel ti kwartam ijay ngam iti panagsalam. Anya, pangasim, jakon kayat ti kasnoy. Marigrigatan akon, nabambanog akon. Di ka man agarte-arte. Ala, agsagana ka, Angie. No di kag tungpal iti kayat ko, makaraman ka manen kanya. Sapay la ko man, tadinak masapulan day dyan lalaki. Darasat ti pumanaw, ang mga numakamatanak day dyan lalaki. Diyos ko, tulungan na. Kaya't ko di makasubli ti lugar mi. Angie, kapit lang. Elmar, apay nga ta ka dito eh. Agyaman na, nakita ka. Oh, talaga nga inkarkararag ko ang makita ka dito syudad. Elmer, pangasim, masapo lang makapanawtan dito eh. At namang kamkamat kanya. Ala, umay ka. Pumanawtan iti dahito ang lugar. Ay, na yan ti kastoy ang nagbambanagam Angie anak ko. Kanyan. Pakawanandak nanang, tatang. Basol ko matlang ti kastoy ang nagbanagag.
naisagmakak, gapo iti kinatangkan ti ulo. Ken gapo iti ayat ko amang gunod, iti arapap ko bumaknang. Ay, laitan ti bagbagame kaninanang mau. Saan mo na nga ammo ti bagbagam agayim mau? Nagsayaat ngamin ti panagsarsarita na kanyak tatang. Napamati na kiti husto. Ay na, naimbag lakit din. Tanatiliwan da ijay a babae kan dagiti kakadwa na. Agyaman tayo kan ni Elmer. Tain ka gumaan na tinangsapul kan ka. Wan nga rod nanang. Iso na lang tanadadaalan ti masakmayak. Awanan namnamak. Nanang, tatang. Anak, Bala, di mo sawan ti kasta anak ko. Ada pa'y gundaway mo nga agbabawi. Ada kami dito'y apamilyam amang tulongkan ka. husto ti inam anak kau. Manglipat kan, kitagnakam kamit kuman. Pagsagana ka, tayo tunsirag, may tuloy mo ti panagadal mo. At dan umda sa kwarta nga aramada, manakaw. Ang yaman naklaunay, tatang, nanang. Agbabamawi ak, gapo iti kinatangkan ti ulog. Nalapit asaan kumana pasamak kanyak ti kastoy. No nagurayak kuma iti umno panawan. Oh, anya tararamidam dito talo, Angie. Ngumisit ka dito eh. Sigo dan anangisitak, Elmer. Aywan gayam. Sinurot ka dito'y pakitaltalunam, takayat ko ti agyaman kan ka. Agyaman nak, ta sinapol nak, kat nakalapsutak itikas jay apagsapulan. Nalabit ngayon turong ti apo tinang ibabaan kanyak ti taxi driver. Iti day di agundaway. Iso nakita ka. Kat, anya ti plano mita? Ituloy kunto kano ti agadal ko nadatatang kan nanang ko. Kidawam ti panarabay ti Diyos, Angie. Kat sigurado, makalipat kang tumatlahe. Adda kami amang ipatpatagkan ka. Agyaman nak, gapot ta oray pinasakitan ka. Pagayam lata ti pangibilbilangam kanyak. Oray kasi tinarabid mo, napatagkalat ta kanya. Iso pa karagsakak launay, numatunoy mo dagiti arapahak mo. Agyaman nak unay, Elmer. Tiara paap kat masapul abuyogan iti kararag kan arami. Sana masapul nga apuraan agunuden, taami na banag, adda panawen na. Alag gagayem, ditan tinagpatingkaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Kaina. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagina kada kayo amin. Biyag, ti tao. Di na kumapanawan, Jello. Di na kibati. Di matagkasarta apaman nga gimbagak. Bea, masapul nga umadayo ak. Tapno matulungan ka. Tapno agimbag ka. Kung dawayak ti kadda na angkel ko ija amang tulong kanyak. Saan na masapul nga madayo ka, Jello? Adada mamakan ti kapsat ko amang paagas kanyak. Mabainak nawan maitulong ko kin kakasnobyak. Iso palubusan nak. Para kadatati adayok. Para iti panagpaagas mo. Kan para iti masakbayan ta. Promise. Apaman nagbakasyonak. Agkasartan ton. Jello. Basta agpaimbag kawan. Di mo kumabaybayan ti maging. Tumaram na kita agas mo, ha? Kamaudyanan na nakaabroad ka matlagain ka anakan. Uling nga rin, Uncle. Katagyaman ang kititulong yung kanya. Nung saan nagabukod na kayo. Saan ako maama ka umay dito rin.
Masyanak kami kaninanang mo akabsat ko. Sika lang, tiyan mo ka makatulong ken ko na bayat ti panagbakit na. Isa sika, ti tinulunga ka nag-abroad. Agyaman na anggal. At damot ngamin asawan dagiti kakabsat ko anggal. Kat marigrigat mo tila ti panagbiagda. Di ka pala mga asawa. Tapno adamang tulong ka ninanang mo. Uwan anggal. Trabaho pa hitiin to narak. Ala, mangan kan beya, tani, agtumar ka pa'y iti agas mo inton madamdama. Awan ganas ko amangan. Ngam pilitak, mama. Tapno daras ti imbag ko. Tano na imbag akon. Surutek ni Jello ija abroad. Abroad akmat. Iti pagilyan anapanan na, mama. Iha, ti kumapay panagimbag mo ti panunutam. Di mo pa'y la panunutan ti panagabrood mo. Agpaimbag ka pa'y. Uwan, mama. Kayat kung dagimbag. Iso ang mga anak iti adu. Nga ore awan ganas ko amangan. Masapul apilitek ti bakik. Tapno pumiksa akon, mama. Napanan ni Bea, mama. Awan mat iti silid na. Adama ni Jay paraangan. Na Jay man o. Pumanag na ija arubayan. Agpapainit. Ha? Ni, itaman pa'y abimangon ni Bea. Ingkarkarigatan na. Kayat na ngamin ti agimbag adagos. Mayat mama. Kasjay ti rumbang. Masapul at tulungan na ti bagina tapno agimbag. Kasta nga rudmat ti kanayon ko nga ibagbagay ti kabsat mo. Kayat na ngamin ti agimbag. Nasayat unay takasta ni Bea. Sana kas iti sigod ang nakaidalatan nga awan gaganay gayan na. Nagbalin nga inspirasyon na ti adayo ti nobyo na. Kayat na kanun ti agimbag. Tapno makapag-abroad mo at iti pagilian anapanan ni Jello. Anya? Lukasta, ada pinanawa manobyam iti Pilipinas, Jello. Uwan anggal. Pinauitam sapay iti kwarta. Uwan anggal. Ay, sos. Kita ambasit kaanakan. Di kay pa'y nagkasar. Isa di mo pa'y pau-pau-itan iti kwarta. Urnungam kit di iti sweldom. Wano saan? Jay inam ti pangipaw-itam iti sweldom. Sana jay nobyam. Pinauitak mo ni Nana anggal. Duada pinauita. Masya na kami ni tinobyak. Tamadamot ti panagpaagas na anggal. Ha? Apay, anyat sakit na. At labo ko lang nagtubukin ko na. Iti so ti paggasgastusan na. Apay, awan pamilya na, amang gastos iti day ka. At damot ki diti inakin kabsat na anggal. Bayam ngay surat ya gastos para iti day ka. Di kay pala nagkaskasar, gasgasto sa maut. Anggal? Sumapul ka langan iti sabaling nga ayatam, Jello. Ah, Pagan anom, ti masakit ang nobya. Mangal ala ka iti paggastusam. Sana, sinaam kit din. anggal. Hello, Jello. Kumusta kan? Ay na. Kastoy. Talkal pa si trabaho, Bea. Laban nugak. Ay na. Manmano ka matan nga umawag. Busy ka kadi, love? Uwan nga ro, Bea. At unay ti pakakumikuma. Nadlaw ko nga rod. Ngamin, thumbs up lang ang reply mo kanyak no daduma. Pasensya ka na. Tadyak unay masangsangon ti cellphone ko. Wen, di ka madanagan. Maawatak. Amom, Jello. Iniinotan ti panagimbag ko. Pumigbig sa akon. Ket nasayat, Bea. Apa man nga gimbagak. Umayak tumot dita pagilyan nga ayan mo. Agaplayak ngagtrabaho dita. Ana? Saanan, Bea? Aginanakakit di. Agpaimbag ka na imbag. Ganun gayam. Agipaw ita kiti kwarta paggatang mo iti agas mo. Awagak to ti kapsat mo. Tayo so ti mangirwari ti kwarta. Ala, saanan, Jello? Kababain. Kahit ko ti tumulong. Iso abay-bay ang nakumalahang. Agpalusak mong pay, Bea.
Kan agluto kiti kanet. Mabisinak. Sige. Bye. I love you. Sige. Bye. Ay, inidop nan. Di na pa yan sinumbatan ti I love you kan kuana. Apay nga taadi mo tan agay I love you kanyak. Ay, jak kaya tapag panunutan iti dakas ti nobyok. Gapula siguro iti bannog na. Iso akas chay. O sino ti pinawitam iti kwarta, Jello? Ninanang ko, Uncle. Rumbang lang, ay so ti kang runa na tulungam. Saan kita kumkumpur mila dita? Apay, pau itam pa lang, ay masakit ang obyam. Saan lang, Uncle? Kan plano ko na sinaan. Tahos na timbagayo. Awan maganap ko iti masakit anobya. Wala, paggastusam lang laita. Sumapul kakit de iti sapaling armam. Tay padam nga da trabaho na. Tag tinulong kayong agurnong para iti masakbayan yaw. Diyak pa lamang kinubya, Uncle. Ipasnag ko tagtrabaho. Baybayan nyo pa lang tinubya dita. Ay katadakin ka dayta. Awan mo't katit problema nga uray aglaklakay ka abaraw. Basta adda kwarta. Bea, ada initan. Ingkag painitan ading ko. Masadutak manang lani. Ne, apay ngay. Di mat binigat akas tatian aramidam. Agpainit ka Kan agpagnapagna ka. Awan ganas ko bumangon manang. Alakit din. Umay katakibinan ka, Bea. Dua tama pa nagpainit. Manjak nga rod. Apay ay apilitan nak. Masadutak. Ha? Oh, Lani. Kunak man no inayabam dya adim. Maditi aldaw na mama. Pinarwar nak iti silid na. Anya, apay nga ta. Amang ano ada na sakit arik-rik naan na. Diyak mo mama. Basta timbaga na. Masadot ka no abumangon. Awan gaganay gayan na. O sige, takasaritak man jakabsat mo. Apay iha, anyat pagkaskas taam. Anyat marikrik naam. Ada ka din na sakit. Awan mama. Apay nga ron adi ka bumangon. Kan masapul amangan ka. Agtumar ka pa iti agas mo. Mama. Oh, apa yan? Anyat sangita manak. Ni Jello, mama. Sana na nagparparik na kanya. Ha? Danda ni makabulan na dinakteteksan ko nawawakan. Naichat ko. Agsin lang. Di nakreplyan. Mga no, busy lang iti trabaho na, anak. Jackpot yun dayta, mama. Oray no kasano ti kinabisi na. May isa par na kumalat na timang kontak kanya. No talaga matla na patagakan ko na. Naupay siguro na kanya. Tada sakit ko. Di nagsiguro kaya ni Jello, mama. Di ka ko maagsaw iti kasta, anak. Atap mo na siguro dayta. Kanayon ko nga'y kararagasapay kumataatap ko lang dagito'y mama. Yung no maminsan jak maliklikan tagpanunot iti sana nasayaat. Apay nga minasyak pa'y tinadaan iti sakit. Apay, mama. Kumustan ti kabsat mo, Lani? Kasjay, masakit latan, Fernan. Awan nga rod gaganay gayan na manipod sininaan tinobyo na. Ha? No kasta, awandan itinobyo na? Kaslakastan tadi meten agparparik na apulos. Anya? No kasta, sarong karak to man nga rod dumadamdama. Agkuyog ta nga agawid iji balayo, apaman arumwarta diti opisina, Lani.
Ha? Pasensya ka, Lani, ha? Amumat na nabayagan na kursunadak ti kabsat mo. Ngam saan lang amin anatuloy ti panagdaton ko kinkuha na idi. Tadamot gayam nobyo nan. Isa sapay ko mata, okay lang kan ka no sarong karak ti kabsat mo. Ay, si Kakit Dimat, nawaya ka la tamang sarong karkan ko na Awat mat mangiparparit. Agyaman na, Lani. Akat kasano? Agkuyog tayong tun malam? Sige, Fernan. Kaopisinaam ni Fernan. Di mo ka din na istorya kan kwa na ti may papatisa sa adan ti Adem. Nabayagan nga muna ti may papaniti sakit ti kabsat ko, mama. Taklos ko kat nga rod. Ngam, awan ka numat anyaman day takan kwa na. Anya, Agayat latta ni Fernan ka ni Bea. sa bagay, madlaw matkit di anasing pati katrabaho am anak. Kan may sa, patsyat nga agyang bagtumatla ang tikabsat mo. Ang nasingpat matla ka din ay dya katrabaho am anak. Uwan mat, mama. Awan mat makunakkan kwa na. Nabayagan anak adwak e dya opisina. Iso nga amukon ti ugali na.